teman-teman. Sekarang Habibie di mana, Dek? Di BKT ya? Ada kudanya? Mana itu kuda? Oh iya, ada kuda. Oh, ada kuda lagi. Oh, kuda. Wih, seneng. Habibie nungguin rendel nih teman-teman. Nanti sekalian. Ya, nanti sekalian. Wah, rame. Masuk, ready nggak? Ntar deh. Hop. Takut kuda. Ntar dia lagi serius. Sinian, ntar aja Bu, ntar. Weh, kamu kenapa? Capek? Istirahat dulu lah. Mana duitnya? Dikit amat. Tamjet kan? Tamjet. Senang dia. Loh. Terhidup. Woi, ada kuda.
jaketnya kayak gitu dek muternya tuh. Woi. Ya, dihentikan. Yuk, sebelah sana yuk. Ikut sana, ikut. Ada budak sini. Bentar sekalian. Sana.